Halo, djevojčice, kakvo je to spavanje do ova doba? Znate li vi koliko je sati? Nema spavanja danas. Moram vas sreti, počešljati, spremiti. Danas Bosna igra, danas nema spavanja. A sa mnom se niko ne mazi, kako vi to spavate tu? Ko se meni budio? Ko se meni budio? Ti moja lepotica mala. Ti moja lepotica mala, pa ti mahmuraš, a? Hadi, ti mahmuraš, bebonu. Haj, čest Raja. Evo nas lepotice Nur. Nema danas spavanja, danas Bosna igra ljubavi. Ne može spavati. Bebonu, ti si prava influencerska macka, znaš li ti to? Znaš? Ljudi nas pitaju kako mi živimo sa vašim dlakama. A oni ne znaju da ima naših dlaka više od vas i oni to ne znaju. Pa da, jeste ne spavala ljubavi? Jeste ne spavala? Pa ne ustajete ni da jedete, ni ništa. Ljubavi moja. Za koga navijamo danas? Za Bosnu. Hajmo Bosno. Hajmo Hercegovinu. Bebo moja mala, nespavana. Nespavana Snegulica, ti si Snegulica. Evo ti Sekici, gdje si Sekic Pekic? Jesi napajkila? Pa moram vas počeslati, još se srediti. Moja maza moja. Moš me čekat tu, idem počešalj. Pa ću vas počešljati, srediti, onda ćemo ručiti. Pa može? Odi ljubavi. Odi pokazi ljudima kako si ti bobra macka i kako ti da svako da te mi malo ceslamo. Jer moramo svaki dan, znaš, malo se ovako ceslamo da bi se bebice naučile da je to sasvim ok, da je to sasvim u redu, da se naviknete, da ne bežite kasnije kad porastete. Ovdje moramo ispod pazuha. Ispod pazuha moramo. I stomak je isto ok dirati. I šapice. I svaki dan ovako malo se počešljamo, malo oči sredimo. Jel da je dua? Moram vas srediti da budete lepe, 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 lepe. Vidiš kako sam. Vi ne znate, ona je ovako dobrica pred kamerom, ali kako je ona luda inače. Aj, kad je ufete njenih 5 minuta. A ti čekaš u redu, ha? Je li čeka moja dujica da se i ona počešlja? Da, beauty tretman. Malo samo sad diramo šape, tako da se naviknete za veterinara da je to ok da diramo šape. Ovako te malo stavim, pa diram šapice, pa usi malo. Malo. Samo da znaš da je to u redu i da ti se neće ništa desiti. Ništa ti se neće desiti. Stomak malo. Dujica je već čekala. Evo nas je Dujice, kako sam Pepa. Medo naš mali. A ti si naš mali Medo. Ste kupili dres? Niste? Nismo ni mi. Morate se navići da se češljate, da je to ok, jer vi ćete narasti velike mace i ja vas onda ne mogu ganjati. I ovako slusate. Ja znam da ti to ne voliš, a moraš se srusati. Ček. Vidiš, ništa ti se neće desiti. Ja polako. I to je ok. To je ok. Ja znam da je stomak vaša bolna tačka, ali sve je u redu. Ja vam neću ništa. Ovdje moram ispod pazuha, ljubavi, moram ispod pazuha. Jer zapetlat će vam se ovdje ovo vaše lijepo krzno. I šta ćemo onda? Ja znam da vi ovo ne volite, ja isto ne volim da se češljam. Ali moramo, ljubavi, mulamo. Sad i ti isto diramo šape. I sve je u redu. Diramo i zadnje šape i prednje. Sve je tu u redu. Sve
Sve je to u redu, sve je to u redu. Malo usidilamo. Da. Da vidim zubice. Zubice vidim. Dosta vidim zubice. Aj, samo malo moram. Duj suze baš oči. Duj moramo se čisti oči. Jel može se bubavi? Ovo je samo vodica. Ništa to nije strašno. To je samo vodica. To je samo vodica. Ne stiscim. Samo ovako malo. Samo ovako malo. Da, Bobica moja, mala Bobica. Ko mene sluša, ha? Ko vi se sluša? Nur ili Dua? Kome vi se sluša? Ko je nama sinoć prišao prvi put da se mazi s nama? Ko je nama sinoć prvi put sam prišao da se mazi s nama? Dujica nas prvi put nakon 7 dana. Zato što ona cijelo vrijeme imala Nur i sa Nur se mazila i onda joj nismo mi bili potrebni. Ali Nur je legla jučer malo prije tebe i tebe je bilo dosadno i onda je ona došla ovako i ovako se mazila. I da, ljubka moja. Ajde, dosta za danas. Spremne ste za utakmicu, iako niko od nas nema novi dres, ali nema veze. Jeste gladne? Jeste? I Nur je gladna, i Dua je gladna. Hoćete ruckati? Hajde idemo pripremati. Ja sam jučer dok sam kuhala nama ručak. Evo. Dok sam skuhala nama ručak, skuhala sam i njima malo piletne i tako da miješamo našu hranu koju mi skuhamo sa ovom hranom iz konzerve. Kako da ja pričam kad vi mjaučete? Kupujemo ovu naručujemo online preko CO Plus mjam hranu. Za nju svi kažu da je najbolja i moramo pomiješati jer tu imaju svi vitamini koji su njima potrebni. I što ih još učimo jeste da ujutru kad se probudimo ne dajemo im odmah hranu, jer sam vidjela od mnogih da ih tako jednostavno uče da čim je gazda usto da će dobiti hranu, pa onda se one na to naviknu, pa i onda one počnu da grebu, da mjauču ujutru sve dok vas ne probude, čisto je to da bi dobile hranu, tako da mi ujutru kad se probudimo, mi prvo ustanemo, odemo na WC, odemo u kupatilo, malo se igramo sa njima i naravno popijemo i kafu, čisto je to da bi prošlo neko vrijeme i onda im tek dadnemo da jedu. Eto, to je jedino što stvarno gledam. 4 obroka po danu dobivaju, onako 4 mala obroka pošto su im još mali želuci i onda kasnije ćemo smanjiti na 2 obroka. To bi trebalo biti sasvim dovoljno. Idemo sad da ruckamo i Nur ima svoje mjesto ovdje da ruča, a Duu ćemo staviti tamo, čisto je to da znam da su obe istu porciju pojele. Ne znam da li me narod čuje. Šta je tebe briga, jel da? Jer ovako kad ih zajedno stavimo onda stvarno ne znam da li je neka malo više pojela od druge i da se ne bi tu svađale oko hrane, mi ih dijelimo. Evo. Dođi. A Dua već zna. Jesi navikla već ovdje? Sad je evo prvi put Dua sama došla na svoje mjesto, izgleda da je već navikla ovdje da ručka. Srce moje drago. Inače ja je nosim, ali eto, očigledno je već navikla. Sad će one da ručaju pa malo da se igramo. I što se tiče ovog njihovog stuba, to je bila preporuka da uzmemo odmah taj stup, malo je kvalitetniji, stabilniji. Njega smo naručili na CO Plus. I bila je to jedna preporuka da odmah uzmemo taj kvalitetniji, da ne uzmemo nešto jeftino jer su inače oni jeftini kao nestabilni i brzo se kvare i svašta nešto. Tako da mi smo zadovoljni. Penju se gore, ali ga još ne koriste baš kako bi trebale. Inače spavaju tamo na onom regalu.
i stvarno se sekiram jer užasno je nestabilan. Mislila sam da neće ići gore pošto baš puno stvari imamo gore na tom regalu, ali gospođe, eto, od 5 polica koji ima taj regal obavezno spavaju pored Kur'ana, što mi je jako, jako slatko. Za sad još tu spavaju, ne znam dokle će moći, pošto jako, jako brzo rastu. Masala. Vidjet ćemo kako ćemo onda kasnije kad porastu, da li će same skontati da ne mogu više tu ili ne, možda ćemo ih morat mi odvići, a možda bude i letio taj regal, pošto on oduvijek bio nestabilan. I eto, vidjet ćemo. Jeste se narucali? Ali Dua obavezno sa šapom ulazi u svoju času, ne znam zašto to radi. Sad su postale već malo aktivnije, već se onako ganjaju po stanu. Nur dok je bila sama, a bila je samo 7 dana sama, ona je pretežno samo spavala. Uopšte nije hodala po stanu, bila je baš onako strašljiva, samo je bila ovako u boravku. Tu je iz nju ušla sve živo, išla je onako svoje standardne rute i mi smo je onako kroz igru smo je navikavali da ide onako polako u druge sobe i u spavaču da upozna sve polako, ali bila je baš strašljiva. Jedino je bilo ono safe place je bio boravak. I čim smo doveli Du, ona je odmah kao, došlo joj je samopouzdanje, dobila ga je odmah u istoj sekundi. I odmah ona kao Duji pokazuje cijeli stan i šetkaju se po stanu, mada ona, znači, sat vremena prije toga još sama nije hodala po stanu. To nam je bilo baš preslatko gledati. Cijelo vrijeme spavaju zajedno, mazi se, obliže jedna drugu, znači od glave do pete, što bi se reklo. I igraju se zajedno, ganjaju se po stanu, nema, sve što god da rade zajedno. Tako da mislim da smo dobro odradili posao. To su naše mali dusice. A Nur je inače od početka, znači od prve noći, prva noć je bila katastrofalna jer je samo mjaukala. I mi smo na kraju spavali na podu da bi ona jednostavno osjetila našu blizinu i da nas vidi jednostavno. Jer svaki put kad smo ležali na kauču, ona je odmah počela mjaukati, tražila nas je, tako da smo mi legli na pod. Ja onda ujutro rekao, kad se smirila, rekao sad ću leći ja sad isto na kauč, na sečiju i spavati tu. Ali ona je odmah počela mjaukati i tu je meni pukao film. Ja sam nju uzela i na kauč stavila i ona je odmah, znači, umazla se, oblizala mi prste, češkala, mislim, mazla se sa mnom, ja sam je češkala. Tako da ona je baš brzo se navikla na nas. Dua je evo trebala 7 dana da se navikne, da nam sama priđe. Ona je i dalje malo onako strašljiva što se tiče zvukova, nije se još navikla na sve. Nur je malo brže se navikla na sve, a Duji treba vremena, a jučer je prvi put, eto, nakon 7 dana sama nama prišla, sama se mazla s nama i to nam srce ko Amerika, jel tako, bebo? To je to što se tiče dešavanja. Igračke smo, isto neke smo naručili preko Cu Plus, a neke smo uzeli neki dan u Tediju. Jesi se narucala? Jesi se narucala, bebanu? Prebrzo rastu. Jesi, reci haj. Reci selam. Reci selam, narode. I hvala vam na lijepim recima. I slobodno nam komentarišite ako imate vi kakav dobar savjet ovako. Na primjer, kao ja malo prije što sam rekla da ne dajemo odmah čim se probudimo, čim otvorimo oči, ne dajemo odmah hranu, već čekamo malo da se one ne bi navikle na to, pa da se onda budile rano ujutro. Tako da ako imate i vi tako neki savjet da podijelite, slobodno nam napišite u komentarima, zahvalni smo za sve jedan savjet. Za sad je ok. Počeli su se malo penjati po ovim stolcama gdje mi jedemo. To ne smijete raditi. Odmah ih skidamo čim primijetimo da su to uradile. Nur! Desi! Sad se čisti. I onda će vjerovatno se igrati. Jesi ti moja mala maza? Jesi ti moja mala maza? Jel uživaš tu? Ha, čisti se. Jel ti lijep pogled?
Či ti ići gore, ha? Ili ti se ti moraš sa mnom maziti ovdje? Hoće se ti malo sa mnom maziti? Mola, može. Ideš gore. Hajde, 3, 2, 1, hop. Uzla. I obavezno gdje god jedna, tu i druga. Mi smo spremne. Mi smo spremne. Gdje je tvoj dres, bebu? Utakmica je krenula i one gedaju. One gedaju, jedete gedat. Ne gedate. Jeste spavali? Nema pavanja. Morate navijati. Jesi ti spremna? Jesi ti spremna? Jesi spremna ti? Ajmo, Bosna. Ko će pobijeti? Bosna. Će Bosna pobijeti, jel gledamo utakmicu? Jel gledaš? Gledaš u kameru? 1-0 je, 22. minut, 1-0, Bosna vodi, idemo! I am from Bosnia, take me to America. 22. minut, 1-0, Ko dedići yes! ko je bio. Sveta na prvoj stativi imao je Bravo, Šinac idemo. prebaci loptu. Idemo! Evo ga! Bravo! Gol! Bravo! Lukića za Opa! Bosnu. Hajde još jednom! Čekaj! Buchanan. Hajde! Evo ga! Dugi! Bravo! Vidi ga! Opa! Duga! Bravo! Hajde! Igraj dalje! Igraj dalje! Prebaci loptu. Šut! Ovoga puta Šut! u kazneni prostor. Šut! Eustakio. Hajde tu šut! Uporni Kanađani da Evo je! Trbušu bude po zemlji. Evo Duga. Guše, koji Bravo. traje, Dodaj! izbacuje Ne! Dedić. Dodaj! Evo je! Tamo je sada bio i Kolašinac, još jedan aut. Bravo! Bravo! Bravo Jackson! Bravo Jackson! Ovako mi gledamo utakmicu. Jedna i druga. I mi zajedno. Idemo Bosna, idemo. Ali. Igraj Bosno, ne daj se. 1-1. Nevjerovatno. Stužan. Dunja, Dunja. Biće bolje. Će biti bolje. Alhamdulillah za ovo. Alhamdulillah. Idemo sad. Šta? Ale. Nemamo šta pjevati, jedan poen, nemamo šta pjevati. A bolje jedan ko nijedan. Dobro.